Wayane ya enten baos idena. Itu pemenikan idena elingse. Saunin titiang. Cai lantas matur kengke. Ledangang ratu. Asun titiang kanton meduwe okon. Kan lapun halus. Kon liwat alur dengan sing dadi gitu yen gitu sing ngenen sesana panyak sesana ne manut linggih ke manut sesana natung tiang tu lantangan lanjani dabang tutup pejalan penon iya sapuni bang ade sisip di tiang ratu bagong istri. Di sampunnya harus di tiang ireng palungoh cokori dewa kajabo. Menawi dewintan kebawasan idaya. Kacang ketibur yang sikian di tiang. Yening wantah dados. Yening wantah ledang palungoh cokori dewa. Dudusan. Manduk waktu kantok di tiang. Nampun nyun yang wacanan palungoh cokori dewa. Bibi. Ayo di tiang. Dadi misinyen buke atur bibi ni marap kapinin ragan gelah. Malah saja gelah bakal mawirasa lawanin ragan bibi ni. Sakewala nang iring gelah malu bibi. Jalan sapuniko. Sudah sih jalan. Bibi, ayo bibi ya. Sanang bakal raos sanggelah pelengan buka jani sing jadele. Indik napi pun dikoratu abang istri. Apa menlenan bibi? Kapinin pariundukan gelah nyeneng dini di jagat windu pura. Gelah ngiring idona keling seriaji kalih idona keling seribun gelah. Yang dia montone teka dirasa. Paswe cani dene kapinin ragan gelah. Kadirasa baat pesannya gelah nampo. Nyun paswe cani deyaji bibi. Sahananin tunas gelah setate ke dagingi. Keto masih bibi. Parinekan jagat gelah dini di windu pura. Ipanyak mekejang subakti ringlingai dena keling serdini. Kon gelah ngwalesang bibi. Ratu dua gong istri. Kengken bibi. Ia dingin ke puniko kayonen cokori istri. Kengken bibi. Ia dingin ke puniko kayonen cokori dewetan sandang. Ia nenguning ayang titiang mungwing sayang idona keling sering palunguh cokori dewo puniko gumanti patut pisan. Ino yang kayonen sero wentan male. Tan wantah palunguh cokori dewa pinako putri sinungil wentane ring puri wantah patut idona keling sayang ring palunguh cokori dewa. Nabi malih haris ring pangubaktin titiang. Dan sangkang cokori dewa banget bekayonen punika dan sangkanen cokori dewa ide nakelingsir ledang ring titiang nangin titiang penyeruan saking cenik titiang memekul liriki yang dados untuk titiang ratu dua istri mando kayang kepadem mando pulih aja titiang atau orang pangubakti ring palunguh cokori dewa bibi ayo titiang yang dia monetika dirasa atur bibi ni rasa bangga pesan yang gelang miragi bibi. Dumadak pang prasida kayang pewekas bibi stata giring gelang. Dumadak aratu bibi. Sapun api dados masiosan. Rasa mare gelah ingat. Semangane ne jani gelah kepenika yang tangkil ring idona kelingser. Apa ni dayaji kala ibun gelah. Bakal ngewen tenang paseban ditu dipuri. Pangsida gelah kone presida tangkil ditu bibi. Apa yang mere badan ni saran bawa sang ida kapinin gelah. Mandotan kasih prares palungguh cokori dewa. Mandotan kanto suwe dan angkel lilisan nyantong. Iring-iring gorosan. Yang kita jalan iring gelah bibi. Jalan bibi.
Tadi tuli bermaju. Kijap macam saya ini. Apa berkuang? Elah, beri bang urusan di gitu-gitu tahu lah. Ian Subo bisa ngomong. Nyen sing nawang ya yang nyen. Ian Subo ya bang. Kelincak dini di pencingan. Tuyoi petak jano, imusuh, kadirasa, jin setan gamang kedebit tunya, rep sirep tekedukul lawan sirih dari bang. So, pinake, cihnu, buat kewibawaan dia ya bang, dati. Telik janom pemekas dadi pepatih maha patih agung dini di jagat Winupura. Yan rausang buat kekerjaan jagat. Semado samen padu. Ulian yin. Subo pasti agung. Agung di Winupura ada makado repti jagat Winupura. Ian caro mau kekurungan nih. Pertenin naluling jerik siapa? Banga maha di luung. Jat tanang ya balon nih. Bocek menang yo pipis man. Tuh mulo na yo wewekan yo yari bang tawa. Aduh pernikahan itu sang murdaning jagat di Winupura. Bakal ngadekang peparuman aku. Apa ningat tekening sodar maning maha patih. Patih ngaran patuh rentitah gitu. Sang murdaning jagat. Yang apuk-apuk ada kererasan itu. Paling melah jani mula bakal tangkil ring aja gitu. Luguro di tiang Ratu Duagung. Angop sayu waktu di tiang antenang tatu danan pelumop jokon. Dan bina sekadi surya lancandero yang kekandengan di tiang. Durus mepajar pelumop jokon. Man, ayo di tiang. Paman agung anak. Raswang ayu pagi anak di buku kelah di tampang. Buat sepenangkilan paman. Itu masih bau dandu mandiri. Banyak telah dingungkur buring. Subuh ngantos untuk bau kata-kata. Sayu hati patut pisan Ratu Beliang. Nona sluger matur sisi titiang Ratu Beliang. Lugra yang titiang mampang watur ring linggih belini. Nguning ayang sedaging manah titiang. Selawas titiang irengang pemargang dene nyakra werti rikiring puri Winupura. Angobyuk titiang
Doning ipanyak maka sami bakti ring linggih blini. Doaning beli suwece ring ipun ipanyak. Punika temawinan. Kasumong ke jana loko gumanti beli ngamong panegara. Uikan, ui dabda pradnyan beli ngamong ran irkering puri windu pura beliaku. Sayu aktivisan Ratu Dwagong sekali atur windu agung. Wenten subakti banyak rikiring windu pura ngenten jedodoh wadah keledangan pelungoh cekadai. Sakai mohon makin tumpun. Dados modiosoan jatuh wadanan pelungoh Dwagong ini. Nabi sana banget kekayun. Nabi wenten susut ring sejeroning kayun. Durus-durus pangucan orang. Nih, anak ibu Dewa. Ngang tegara, aku kumantine. Tadi sungsut meragani Dewa. Ngang tegara matur marang babenak. Paman. Iya titiang. Bini hajang ring linggih beli beliaku. Ritah kalau wenten peparuman kadimangkin beli. Elih titiang ring pau kodan. Kedambatan titiang. Kebelogan titiang pinakarda nari suari ngiregang pemargan beli ni Riki beliaku. Menawi beli kantun elih. Tetigokan beli ni lanang-lanang. Masa kenggarban titiang beli. Kiwanten kaon pisan. Maka tetigokan beli ni lanang-lanang sedek. Nenten panjang Yusuf. Nenten presiden ngiringang pemargan beli ni rikering puri beli aku. Adi, cegah Dewa. Mirip sing mapinaya. Dijoy anak ke buku beli melinge. Rita kalo sing adu penangkil. Mulo setaduh anak ke buku kelakeli. Apa nangis? Iyan pada wilang-wilangnya nanti subuh tetel. Ring tengah garpo. Subuh masih ane makan sedo. Ini beliku. Mamit ang luguro Ratu Dwagong. Sampunang sana sampun lintang ni kumuhang ring sejeroning kayon. Sana mangkin wenten putran pulungo Cokodewo minekadi Dwagong istri. Niko patut kekayonin yang punah pinik pemargi lalili kita ring puri-puri. Niko sadang banget tongsen. Kewalo kene. Ini beliaku. Iyan pada wilang-wilangnya liusan anak ke buku beli. Memengan suku lantung, Paman. Nyen kumanti bakal ngendos. Banyak kerwertian angaurak. Dini. Doa nih kumanti kapi kayun benanak ke buku beli. Beliaku. Sekadi atur pengabelinge beli sane wau. Suwece nalari resang yang prama kawireng pedewekan titiang. Mawastu wenten gumanti okan beli ne kanto nyarangin titiang. Ipon itu neng ayu dia ambar wati beli. Nika sandang kayu nene mangkin dia. Nonas lugro matur sisip titiang ratu aji agung. Kalih ratu ibu agung. Sederenge titiang pacang matur-atur ringangan ibu. Mang nenen titiang kenik cakro wibawan aji kalih ibu. Durus aksirin semang pangubaktin titiang aji kalih ibu. Nih, dia hambar wati dewon. Metangi dewu. Titiang Sembah bakti dewon sampun tampen ibu ni. suk semua titiang. Idewa bungan kayu ni ibu nene. Sekar jagat windu purane dewon ni. Suk semua pesan titiang. Nunas lugro matur sisi titiang aji. Sapuni kenala ribu. Ketu masih pamus. Sini titiang Ratu Dwagong. Pemekas ratu aji agung. Doaning sekadi nadak sara yukti aji.
Mang nene titiang prasida pedang tangkil iri kereng ajeng. Ritat kala aji kala ibu ngwenten ang paseban agung iri kereng puri. Napi menawi wenten syarat bebausan sane pacang kati bereng sikian titiang. Mang nene titiang uni. Duru sang tabuhin titiang paucang aji. Teneng jegagan anak buku dewa. Ingat titiang aji. Raso garjito anak buku aji. Anak mulu sangkan neng aji. Kumang limang do parasido nyarang nang di kumaru mana. Sing juadule. Mulu sangkan neng dewa tungil pinak dendoan aji. Kumanti ane bakal ngamel jagat anak buku aji. Mulu tuah. Maturi dewa rilinggi haji ni dewa nini. Doning syarat kayu ni dewa nini. Ingat titiang pacang matur sani mangkin. Nuna slugro matur sisip titiang aji. Risampun titiang miragi sapun apitel paucanan aji ring sikian titiang. Mawetu dados kaki tiup titiang keselengagan titiang. Punikita titiang medewek istri. Mang nene presiden ngentosen linggih aji pinaka. Naka iri kereng jagat windu pura sapunika aji. Aji ampurayang pisan titiang. Doaning titiang puniki madewek istri. Semalih tamat titiange kelangkung. Rasa nenten antasnya titiang pacang ngentosen linggih aji. Napi malih titiang pacang ngamal jagat. Kade rasa ngamong pedewekan titiang inewek, kade rasa durung kemana antuk titiang. Ampurayang pisan titiang ibu, titiang nenten ngiring ibu. Tunggu yang ketu dewa mapang watu ring lingi aja ni dewa ning. Ia diastu te dewa meraga istri. Doningi dewa putri sinunggal dini di puri windu pura. Sepatutnya nih mulai dewa ngamang jagat lan panegara. Ia ningi dewa ngerasang parinikan ni dewa blog. Nambah di dewa ada aja nih dewa ning. Ada pengabeh linggih dewa ning. Ada penyeruan nih dewa ning. Lakar nyarangin ragani dewa ning. Patut pisan Ratu Agung sampun ngajerih yang sampun munut titah ide aja. Mambedang dulu matur sisip titiang Ratu Agung Lingser. Ini nuna sampuro titiang. Maka dipurun ini titiang mapung watu yang palukoh Cokori dewa. Yen kemana antuk titiang. Wantah patut. Ring sapun api atur Ridoyana. Patut deh. Inge, napi malih kare Ridoyana merago istri. Iya ning ngaworak patut kedampingin nantu nak lanang. Iya nak istri kedampingin nantu nak lanang. Iya ning nak lanang kedampingin nantu nak istri. Beriantukan Ridoyana. Makin pun Ratu Agung. Sekadi pengenyuh penyeruan doi. Patut pisan. Tatkala ning ida dua agung istri jaga nyenang agung ring ida putra patut kesanding anduk kardo. Aja do paman. Sampuna lali pulunguh kordewo. Duk asasih sanes sampun lita wenten pasemetodan pulunguh kordewo saking jagat lalu kembar makto sewalo padlo buat ageng lamaran. Niki sampun panuaya becik pisan yen sekali titiang. Nikah kemudian Ratu Agung. Aja do paman. Lipio anak buku kelah adu pengelamar oleh itu oh kan belin kelah patut bisa Ayo titiang sekadi wacanan aja nih dewa nih. Ada gumantis wala patra penglamar kedon mai ke puri windu pura. Putran Prabu Rangdu kemarin yang mulengar sang raga nih dewa nih. Menkengkeng nih dewa. Tunggu ada di lobi ayam nanti jago puniki biaku. Enggak. Nak kengkeng nih dewa. Ih, nih. Mangkin titiang. Nunas karena sinampuro manut ati pengenito derwe.
tata sampun nantuk titiang nunas mangno presido titiang tangkil rekanjakan kordewo ngewentenang peparoman kemaon kadi mangkin kasep titiang tangkil titiang lungsur gengrena sinampuru ring kordewo aratun wadong inget titiang iya namun tadi sumekan anak ibu gelap dino nejani sengawaduh len mulut wah peparoman aku dong tekaning teko ano maroda tur maning ngajak banyak nyen sujatine nang tegarang paman matur marep kamu lunas lugero titiang ring kordewo wenten nili kita kadi mangkin titiang kasep tangkil ring ajang mewiwit sangkanin titiang taler ngemargiang sesanan titiang dados pengabeh lingi kordewo berikanyakan titiang meseselah nyelakin wewidangan jagat rewiri kering penepi siring asa punika semalik oraris panggupang titiang puniki wenten yatmo sedak ipun kelaran-laran kekanan tuk sengsara mewedu raris manah titiange kepariangan nuduk kewentenanipun kadi mangkin ayat aturang titiang ring kordewo sareledang anggenipun parekan kadi sapunika liu cai ngaco Bangsat kai kengken ring kita hidan aku sebuah bulan kalado paruman aku dong tekaning teka kene mikas kaine Allah lugero ratu duagung titiang kasep dong tekaning teka seduri cai tangkil ngajak jelebo tertelu ulian merasa jelebo kelaro-laro duduk cai ajak kepuri mirip bebek ulun cai misi bahas liu mirip depositon cai ne kalau aku kemasin apa bang cai nawana iya bang aukot pijak kau datang ngajak banyak ketadaran kepuri Windeng apa? Windeng sumpatin wakil ring lagi tidak ada aku. Dong tekaning teke kene. Lah, Ben Bandi. Yolas, kepekan je dai. Yo nadau tu kena jak duduk aja kapuri, jak aja. Mame nang lugro di yang sing. Yuki wantasa puniko kumanti pengabden mana titiang. Mangga presiden aja titiang. Kolasin sekali sesama titiang. Nabi maler ares. Rita kalau ngomangguh ke diaparan. Bangtang bocor titiang lunas. Paicoy Riki. Mangga dados peminang nang kedek. Dan kali bocor titiang adorang rayunan nena. Kengken cara serawas beli busan tuh. Iya nom beli yang pet prade ngaturang jatmo banyak sengsara mantuk ring lingi kita anak agung gitu. Nang tiang metakon ken sesana nido sang nadaratu ngertiang jagat ngewengku kewentanane banyak yang pet prade ada banyak sengsara sare ledang itu pancang ngicinin penayu ngicinin pijo mangno trepi rahayu kerja rahayu surno kewentangan itu yang Paman. Pamanan no. Pamanan. Diajang linggih hidai beli. Diajang pasebang. Kini pelaksanaan paman. Saat paman maka dadwa ngeredang linggih hidai beli agung pindah ke tedong jagat. Sugero aratu boyo wentan mana titiang nyemerang kadi linggih koredewo. Nabi malih kadi mangkin wenten iri-kiring pesamuan agung gumanti mewit santanin mana titiang bakti ring linggih koredewo rauh daler bakti titiang ring jagate asapunika Ratu Bliang doning beli gumanti tedong jagat iriki sepatutnya nih beli nih mangkin nepasin bicara nih puniki beli no itu mas ya belah anak meragunan kudang
banyak subuhane keterima anak ibu kebelah. Kewaluane jani gelah nerimo. Wong adung ngeresekin dini di taman keputra. Kewalu kene. Agung itu masih anom. Bang biso nyenanom gelahin kengken parisolah. Kiwanten beli. Mang dene nenten weroreng rupetan weroreng arah. Takenin gumantirin. Sapa sira gumanti panyak tali tata derengipun pengabeling beli kangkil kapuri. Dan tegarang matur. Matur di matur. Mama tanggung gula tersisip di tiang ratu dua bu. Ini aja. Sedorong di tiang pacang matur. Kasih semak pembaktin di tiang. Mang nenten mau mewenan sakyang di tiang. Berat kawawan polongoh cokor dewa turmaning mengakang cakwe mawon sikan di tiang. Aksi semak pembaktin di tiang. Sudah bu. Yukti di tiang puniki wanta kaulo. Parakan polongoh cokor dewa mawet sakyang penepis ini. Wenten di tiang kelapu-lapu. Ris sedek di tiang. Pacang ngoboros kering wana tanpa samandana angin ngelinus turmane ngampah ang pedewekan di tiang mas tu wenten dari kiring jagat luene laris wenten pengabeh luene nuduk sikian di tiang turmaning ngatur ang sikian di tiang mangno presiden nunas jatuh memarakan di kiring di pura Rasu Mariam pisan di tiang itu. Doning sekali runtuh wacana nih dari beli agung pindah ke tedong jaga ide gumanti suwece kapening panjang dini mada di puring aturang ayah mereresik di karang keputren adena Kaki tunggu ratu dua. kengken paman Dados pelungu kordewa sampun mepajar ringipun sira iumbaro. Jaga ayah merosek kering keputren sapunika. Indah yang kayun-kayun hidupun. Ipun jat banyar. Ngangkat saking penepi siring. Dados sampun pelunguh cokor dewa. Nitahang mangde ayah merosek kering keputren. Yan sekali di tiang. Pindah ke bakopati kiri-kiri Windupura. Cudat di tiang dan setuju. Sekat setuju. Kengken cara satuan beli musanto. Beli sing setuju yen pet prade made bareng ayah meresik ditu di taman. Sing setuju. Yen beli sing setuju, mirip belinya bakal meresik ditu di taman. Beli mirip bakal ngeresikin ke tamanannya. Kita nyat beli. Ngajak cai mau aja. Ingin titian. Ya, Cudat pemutes wacana anak ibu. Subuh agung pinaku pengandalandal ini. Ya nomas pengandalandal. Kemudian gejah anak ibu kucu. Itu masih selak kan? Inggih, yen kadiasa punika runtuh pawacanan kordewa sotaning titiang dados pengabelingi saya ke titiang jaga ngicenipun pitekat mangno presiden ayah meresik kiri kering tetamanan. Nahan jani bang malu nunas baico pengsing sedok. Inggih, reneng kadiasa punika lurus kordewa menjanto sanring puri. ya dengan sapunika ngiring menjantau sanring puri lurus dia aing kenyang nyai, jeung aja, jeung bangama. Laju. Paman, ini jadi lunas kopi. Mare mebongbong nih, mare mebongbong. Kengken cara satuan beli busan. Rasa yang ditambangan buka jani. Rasa kepelak mirip peminah beli. Apa nada yang ada umpara ulian tiang atau orang lingi hidup anak agung gitu. Mirip beli sing cumpu, mirip beli mula sing deman ke walau kini.
Yang tingkah dadi pengabih, tingkah dadi patih, kengken titah itu anak agung, tukang wang tunas, bisa ngipu yang dadi pengabih nah. Doi pun nyapu kadi aku. Siap! Subuk atlokah di Winupuro. Yanon pindah ke lontar berjalan. Kewalon den malulah. Saya pang nawang no. Iyan cara betajan deh, cara bergocekan deh. Dojo kadi wakil kalah, sapeh wakil singgah nawang. Nawang! Cara satuan beli busan. Ianom kelokah cara lontar majalan di marga. Wit sedemen ianom melajah, mulu aneh saja pelajain ianom. Cara satuan beli jani melahang pesan, mirip beli subeliu melah wadah, diisinin pesan wadah beli ini haji pemenang nah. Ya di astun ke beli sin cumpu. Ponyang pemenangnya alik dikalanin suku mau palu siapa bin pidana. Luak saja cai. Iwala ada bin besik pesan wakil ini. Iyan cara cai karmo palo. Iwala iyan wakil palo karmo jalan orang cai. Ane badan karmo palo mau gaya cai malu maru dekang hasil. Iyan diagung len. Hasil itu leh malu maru begaya. Oh. Kengken tuh. Wong beli mau pindah bakal ngalih dane madan palo karmo. Ngalih dane madan hasil, ngalih dane madan buah. Maro beli melaksana ke walo belang ibu ngapo peminah nah. Tunasan dini di gumi, hijau ada perah cara di hijau apa beli. Ulian sing tahan mula, ulian sing tahan anem, lakar ngalih wah, gitu nyat beli ya. Hijau tunduk. Jak mana percaya. Autan jadi kengken di satuan beli. Bantas maramun yanom. Nagih nungkul di Arya Bang. Den maluna. Kadi rasa lawat Arya Bangkit pejelawatan sing ada anak bani. Dong tekaning teke. Coleh ceh yanom karang lawan di Arya Bang. Den malu. Nom. Antos maluna. Bang pado. Mulai bang ulin di laca-laca, bang pada pesu kewisesan China. Bang pada pesu. Kan bang China, antos dia jadi geng-geng bakal pernah ini. Nah iya wewekan itu ada. Jalan-jalan ke pasar. Di pasar ada sekuteng. Kenalin gue Cebar, pemuda paling ganteng. Dramagong menyalawi. Hidang sebagai generasi muda akan tetap melestarikan Dramagong yang adong alih. Mesti adong alih, cuti yang igal. Dia matur semua dikiring pemerintah Provinsi Bali sampun setiap tahun menyelenggarakan Dramagong tepuk tangan dumun ring pemerintah.
Titiang dudas saking Bangli. Si Runing itu dan titiang Riki. Sana nonton. Boleh lewat ring Bangli. Elingan simpang ring rumah titiang. Ciri-ciri rumah titiang di Bangli. Oleh. Wenten rumah sakit jiwa. Pasti tuh. Dauh tuh. Wenten rumah tegah mau ukir mau prado. Betene misi garaso mobil. Ampunan Riko betul-betul. Umat yang ngawangan bindek, seret. Bebas di depan, uli kajo tadi, uli kelor tadi, uli angin tadi, uli kau tadi. Umat yang sing mesti tembok. Ning lah nyamu idolir itu lagu ini. Lir! Lir! Wih, sungguh luar biasa. Penonton ini, Jani betul-betul melestarikan adat seni lan budaya. Tepuk tangan ring Ratu Mako Sarang Sami. Jauh, ring Ratu Suryan titiang Gustin titiang minap sampun uning. Ring Bali ten wenten tambang emas, tambang minyak ten wenten tambang batu bara ten wenten. Sani wenten gumanti adat seni lan budaya. Adat seni lan budaya merupakan napasnya Bali, oksigennya Bali. Diantukan kadia sapunika ngiring sarang-sarang ngajakan adat seni lan budaya merarapan PKB yang ke-46. Ajo. Cang bangga hidup di Bali. Aning ranang bangga karena Bali sudah terkenal di internasional bukan nasional lagi. Apung Ranang terkenal. Apung Ranang. Karena taksu jagat Bali. Karena taksu jagat Bali. Makanya jangan ajak tinggi deh. Melang nyago taksu jagat Bali ini. Kengken carane. Kengken carane. Apa tema PKB ini? Apa tema PKB? Jano Kirti. Jano Kirti. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Makanya Ratu Semeton Bali. Titiang Nunas ngiring saling menyayangin, ngiring saling menghormati. Sampunan jantak jontok sarang Semeton Bali. Ya ampun, Ratu ngidang bersatu akan muncul sebuah kekuatan the power of Bali. Itulah Bali sesungguhnya. Ajo, pangtawang ci. Awanan cang metakon kenci. Nyen paling kuat, nyen paling sibuk di Gumine. Jelas nak muani? Hah? Nak muani? Sing. Adi sing. Iyan cang adne paling kuat nak loh. Adi gitu. Cidot bukti. Awanan cang banding orang gitu. Coba cing lagai cuma ci. Gen. Karyo umpami. Ada galungan. Pasti nak loh karena sibuk. Semongan jam 4 berbangun yang cinu pulas. Contoh cang lakurenan cuma. Gen. Ada karyo, odalan di Pura Pusah. Di Pura Pusah. Wah, odalan beda bulan leng jani sibuk. Adi sibuk. Iya ngelah berkumpulan Bang Tawang Cing. Berkumpulan apa? Yang di desa-desa di Banjar-Banjar ada berkumpulan. Kumpulan apa? Yang nak luluh madan PKK. PKK. Tahu sibuk? Tawang Cing artin PKK. Apa itu PKK? PKK. P. Persatuan. K. Kamen. K. Kebaya. PKK. Persatuan Kamen dan Kebaya. Duh, kurenan canggih. Curhat ampuro di cang curhat kemudian. Janganlah kurenan. Odalan di puro dalam. Pena bulan odalan. Bulan jani bersibuk. Beli cuma ngoyong. Lo kejo ke Bali Banjar ngujak mesti ikut baju. Wih, ke Bali Banjar mesti ikut baju. Mau PKK ngurusan baju setelan kan? Begitu? Banyak hari hasan. Odalan jadi pisagan cang daun mah gelur-gelur beli dur temo kan nengok kene. Memenila banyakan baju kan anggan. Lemes bungut nih. Begitu? Mau sahur kurang cang. Memenila ada baju putih anggan. Wih, itu ben mani nih ben di mana saya? Ben pisagan cang dangin rumah. Memenila jadi di mana sih baju kan anggan. Mau sahur kurang cang. Ane putih. Udah terus putih. Bayangkan tuh, ya kan? Odalan 4 hari, ladu warnanya putih berubah jadi coklat. Ganti, oke. Tuh kan ngelah setel becek, adi ganti, udah rencana adi mangku. Sokan putih kan setelan nih.
Sangka lo awak lacur sih pebediknya ludur. Wah, sing gitu. Saya akan mendukung. Karena Cang sayang aja kurenan. Karena berat Allah nyemak gai. Adi? Makanya dukung Cang tuh. Akan sih dadi macam-macam sayangnya cing lakukan. Makanya nak loh. Nak istri. Nganten. Subuh mau dua ukur. Lah pianak Ramadan seorang ibu. Seorang ibu. Ibu. Ibu apa artinya ibu? I-B-U. I. Insan. B. Budi. U. Utama. Ibu. Ragaku terbentuk dari air susu ibumu. Jiwaku terbentuk dari kasih sayang ibumu. Maka wahai hormatilah seorang ibu. No? Wih, somong. Igen. Wih, Ci wanen kencang. wih kengken nih. Cang preman nih. Oh, Ci ngenda jak cang. Jak bolong sih. wih, Igen. aduh preman kok kene. Igen. Memeratu. Yang preman awaknya gede sing jok berago kene preman nih. Sing dadi pegedenin body. Body gede, otak nol sing kanggo. Preman. Oh, ci preman. Preman. Eng sombong ci. Yang saja ci preman. Igen. Bumi aja luas yang mai ke center. Kang Igal sama ngajak yang singgah meli lodek. Ci ngomong gede, bubu, tiang meli lodek ke. Do lalahano. Preman apa sing bandingkan lalah? Hah? Yang saja ci preman wanen. Bubu, tiang meli lodek ke. Do jangan gedang, do jangan poh, do jangan mana? Stabiogen. Maro preman wanen. Pusing lodek ada itu. Apa ada nih? Sambal maulik ada nih. Aja nih kijak sombong san. Dibi. Igen. Ajak Kang Igal ke kerang asam ci. Igen. Adik kadi dugo lawah, onyang dengkek ci got ini. Waktu sing nengkek tuh. Menapa? Cang upah tuh. Nengkek orang sih senang Aduh, pasang. nana lalu meredak jangan dengkek kok. Weh. Udah yang tuh. Senep pasangnya. Preman biasa senep. Cija kayak weren ketimpal. Engken nih. Awak buat sama polisi sing nyak. Engke sih. Kengken jangan aliang polisi, maling sing tayan aliang polisi ade. Yang model-model ci. Keluarga sini kan, bapak sini polisi. Memang si polwan, kakek si polisi. Si ali sama polisi sing nyak. Awak ci, ujang-jang aliang polisi, maling sing tayan. Sing maksudnya dia mau dari Kopassus. Oh, aliang angkatan kita nak ngomong aliang polisi bungut sini. Aduh maksud saya. Ampuro premannya pelidik. Aduh, cok aliang polisi. Engken. Jangan, awak si jeneng caru bedudo. Oh, Maro. Bedudo, jelek bedudo nih. Jelek. Ian bedudo. Kengken bedudo nih. Hidup di kotore, makan di kotore. Oh, bedudo nih hidup di kotore, makan di kotore. Di kotore. Oh, Ian cang, kengken. percis. Cari apa? Ian ci yang hidang hidup. Pang caru nulat yo inyawan. Nyawan. Hidup di bungane. Ngamah di apa dane? Di bungone. Di bungone. Oh, wih. Ian cang bedudo. Tongos di kotore, hidup di kotor. Ian ci jadi nyawan. Tongos di bungone, hidup di madune. Tapi cingsap. Jet sini mesti racun. Ternyata cair lain di mulut, lain di hati. Makanya zaman jadi hati-hati cing ngomong. Lantaran mulutmu badan binasa, mulutmu harimaumu. Mulutku pengit. Woi, manduman pengit kan preman. Saka hati-hati cing ngomong. Ian bodudong lah presiden. Woi, lah presiden. Bojong lah presiden. Berong lah presiden. Woi, Ian bodudongnya presiden. Nano biru. Ian bojong. Bojong. Rai Penny. Ian bererong. Rako Sidan. Amah kejelekan bodudo nih. Bandingkan preman yang ngelap presiden. Itu penyanyi itu Ian. Ajo nih. Jadi kene lin. Engken dong. Lan tangkil jadi. Nyen. Tangkil kau beri. Oh. Adi. Cang tangkil kau beri. Hah? Yang cang tangkil kau beri bahaya nih. Adi kengken masalah nih. Kene unduk ke. Bumi semengan. Semangat. Itu dua gong gede.
ngeruntuhan bocah no. Ingen. Lir. Jani cai bersih-bersih ke gedong gelahe. Tuh bocang sedang bersih-bersih. Tur mejo ada pipes korblah bakat jemak cang. Uliang lagi uliang. Ingkinang uliang betlah belanjang cang. Oh, belanja sih. Ao. Jani tuh bocang berpikir kengkeng carane pangsing cang keduken. Kengkeng tuh. Cang lah itu. Cing raide. Ah, ngoyong den sini. Ngomongin cang nah. Nah, pokoknya yang dot selamat ngoyong di sini. Nah. Ngoyong di sini. Nah dah. Pang selamat